Ramazan ustam. Aygında kırkı vaktim var. Dinle yok. Yok. Dinle. Yok. Ay, sıvak aga. Kilseme vay sıvak bulma. Gezimde bulma ha. Yanımda urte huz kattırıp durma ha. Öfkene de yok kabeyim. Duydun yine tepkimi var. Nime durağında huz? Nime durağında mı? Kutlu kurak gibi hep beklesin ha. İki bere sana. Kotan kulak ile. Kotatın ha. Bunu sabar yaman uydigen ha. Dinhette dingalhan. Yılım kıvarı. Dinge de Allah'ım. Kuyduğu kıvarır digenler. Ağayın. Meyten bu derinde bir kalıptan başlardı. Belki anlatıp taşlar hemen ha. Toygun bey. Hinen kıdın dökerler şimdi vallantı. Duygun Bey. Elim kırıldı. Göresi kaldı. Şuna ettim. Toygun bey. Hayır. Toygun bey benim kırıldı. Karısı tamam bey. Hayır benim kırıldı. Onu tutparma. Bırak. Tutparma. Sabırın dışarı kantamır diler. Bir beyler hiçbir uylamayın. Ulan kırık uyla değil. Yakşı derdinden başlatma. Tutpar atırlan ki hem. Ya! Uylar! Uylamayın dedim yaramay. Eşit beyler hiçbir uylamayın. Asuma baba.
Бақшы. Солай бартып жығыланым ба? Kim o ki hem bakşı udigen. İşin katılmıştan dinlegen. Мен бақшы. Eyde, ulan pastır. Bakşı bulhanda hinyakşı. Bakşı bulhanda, yakşı bulhanda yırdım. Ne? Мойның ұлыма ілмә, бәләңді. Егені, йырлақшы. Ала! Бақшы әмінен қош яқшыды. Айлап тұттымы кіз қалмады. Көпілдәнім елді қырып яқшыды. Әне қайдай жауы болмады. Şolaydı. Zaten üsteydelim işinelerde. İl hüleyin hünden yetegim. Kıldı halap, yürek kuşulğanға. Yüreklerini kiyip gidiyorum. Yenge! Yüreklerine kiyip gidiyorlarım. Көз көп болғандықтан көреге. Yaşalғандан түгел бұл хүндерім. Біледі әлі. Көңел көдеге. Әйеттегіне hep. Kadar hüle kanılıp gitkenmin havlımda. Hile min ayı. Yaran yıldı kay. İkkesin minen uğtur. Hüleş. Odaklama. Kaydır gelip yeterli. Ay yıldı kay. Mendin uralını. Ural getirirsin yemen kan. Şimdi yüreğimde saf yunduğu dililenip yanıp yaratkan. Аны қолдайтыңыз жүрегіме. Башлап ғишырқыты хин яқты. Ұйқы қанды жүрген көкірегіме. Көздеріңден зәһәр таратты. Hunde, hunde kalkmadan uçtu hunde. Yüreğimde uçtum. Hunde, minen yeter kaynar dersi. Halkın hıl hip unerdi. Әне қайы, ені, ұрал қылы, мә көкірегім ярып қара дейін. Ол көкіректе ең ағышы қылы, өден дауалай көр ярадым. Ол яралар бара еңне мүсін. Ашқыны тібе ең жүрегі. Тип біләң еркем ярлы, күсін малғын тапмай әдем керегім. Malhın, mal mine o. Dur derece tugil mine baylı. Mal yaktana edem tulgıdı. Hinmen bilik. Tugil günlük, aylık. Mühabbetim. Yaktı yumduğu. Әне қайы, әне мәй, дағын бәрей, ұсын мұғым мені егені.
mine kıyme. Irak bu haylamak büyügeni. Ninde ant var, daha ninde şart var. Barahım gittir ant eden. Gözlerimden kubelim ışık yatlar. Işam yıldı kayım. Al yutam. Kanika. Gelirim ikemizge şunday sakta. Sesleri birbirine belini. Birbirine asıp ki kusaklar. Yaktı yüzden. Işık sesirge. Ayettegine bağış. Kuldan iş bitmez. Kara sesime karır. Ayettegine he. Böyle havap yürüp unutkanlık bulaktı. O yapıldı bizi be. Bağıttın mı? Ağıtmanım eli. Anne kay. Nime karıp duran? Kaymakta yakalıp. Hayvan kulağında bir kabak. Dün Allah'tan hemirim esibit. Oy yapani. Kanmenihin hon. Kunak havhatkas. Hut hilenin. Bunu yaratkas. Huz demli bir dinge yakımızdan da. Yürekleri bir avuşup yanıtkaz. Ay hay! Ben yarattım ereklemden iken. Kaldı udine karatkas. Karatmayı bir karatır da. Şu bağına yen atkaz. Kanikay. Kanikay. Yıldakay! Yine aydır buyurun baktın gale muhtar. Ben okuylaydım.
Bunlar bana karındaşlık yahav yıldarı. Beyim, bana ben de şolay yola kovup, hediye geldik yavsı bulurga. Яссы İşte aşağı hünder kabul bulup, kozar bulup ömür hürürge. Ясымылғас әйді, өзден деп тайма. Sonra bunların bir hüdü var bit. Ulu bulmak. Yavsına. Bik dürüst dayıl deney. Attın başın tüme başı yakka. Dik izgi gelgine de diyorum, girdik kendimiye kıvırım. Hangiye kaydı harap, yoldu kayga. Gildik bir şulay yavsıga. Hayırlı konaklar şunu eydemeli. Karındaşlık yahap kıla bulup, bırıngınan gelgen bırgıdır. Unan yok his kutulu. Ve de hürmet edip bilgenisin. İnan dur rehber. Ömer bilge izgi saat bir he. Hayırlı koda bulup dururmun. İki yapta birge ipekil ha. Şunduk tuğanlaşıp da koyarız. Evet tabi balakayım, bu dine karı, bu dine karı. İki arana rizah, hoşlanıydı, hayırlıydı. Esken olağın, dönüfe şu. Anne kayga kurana, kuran emrine. Ondan sonra böyle. Hoşağın. İzgeçkenimizin angaylı hud. Huday kuşa, rizk kuşa bulur hürmettir. Ey büteğinden ey maktayda balağıtın kılık ilfeti. Kızım, ak hakalı atağı var. Başta onun hüdetsinlayıp, atayının hüden baykamayınsa, al yokka, kengeç koymayıp. Bir megamının kızın eline kayda givermez. Bu turala kırka, hüdün eytir, sil yatlardan geller. Götürmez. Eyvallah. Kızda beylik yok. Sehne birer beylikti. Birer tihala otura. Benim keregim yok. Güleşirga onun bu değil. Hata. Haber mele bulata, bir met bulhan turayı kulübde uybalandan kurtup, ipke tartıp göstermedin. Eytir, şimdi. Vay bir sen dürüst etti. Adamın enese birge kurye, balağının kaygı, şatlığın. Bu balamdan hüden kasma ture. Hüdündün eğitimde attım. Ha! Her etmişler. Yeni tuğu. Bu da attığın aytı. Yeni tuğu. Bu dina. İngin tabak. Yoksa bulurla bit. Kızda bir ganda ha. Hatta birge. Bu bit attı bir. Kapılığına badar bu ganda. Kuyseli atay! Buramı hüdüyle sıksın kulağını. Yuppa demelerinde aktarma. Ümit bilen gilgesin, atın gübet, kunaklardan cim mehrum kaytarma. Bize evet oturmayın. O satralı bir hit kitaptı. Tilinmeden. Dahi uynap durmayın. Eyken bu niye? Bit ya.
Sügey bulğağında huyday kışın oğlayır diken. Ata, hin ulu kişi. Adını yapılır. Dikkin atı. Ata yok var bizimden aşağı derecende bir ulu kişi bulup cevap ya. Tüplü kengeş kurmay. Kız bilmeyli. Tokanay suvakta hide yok. Eline bir hafta bir huyda ayta almayın. Öysün diye. Eline artık tüyle yok. Olay bulğası edermede kaytayı. Olay bulğası. Üylerge artık huyda yok. Sabır et kurtaş. Ayırmazsa kudalmağaz kayda koyun kurtaş yapsılar. Edayırım etlerek. Umarsılar. Koşayırım kerek avsılar. Deyekte bit indik eytir güden umurala pinderme kışma. Olay tugul kurtaş. Bu tamır bidik teren bulur. Allah kışı. Allah dura ol. Asıl onlara beden golünü biliyor. Sen ki kız beyleke bir anlatır. Bilme kayda sana hakkı var. Hem de muhtibe hem de kura. Aşıkkan benimle bulmayı bütün. Vardır elini sır bunu seni. Benim kızımdan ele dizgenim yok. Hoş geldiniz. Kulak buldunuz. Asık yedim özge. Yıla oluyor. Yurdumda bulun. Kunu ve dayılılar. Hayır. Kahveye. Ata! Teke basma. Huyılır. Ata hep asık ettiği. Ani kayda bir öpürağına nisi huyılır. Var yumuşulda ol. Kalganı minin eş. Unda tıkana kayıpmenen açı oğlatan kayıptı. Bana ben acı olmak. Hayır. Onu ne bıraktılar? Var. Sakın direk bu. Bındaki hender. Dikine bu. Yaray, hazine. Dilheler dilhende. Lakin ularga hut demegedin. Yaxşı bildiler. Oluş, o nisik kalitmek gerek. Nisik başlamak gerek anlaşılır ha? Atahım. Kengeçti birdir. Doğalı kengeçti dövmesi. Mine gerek bilmeksin parma. Al yut ayakne. Evveli var. Gegeç bilme. Bu tıbgası. Üge baybisi. Assalamu alaikum. Esselamu aleyküm. Allah'a konaklar. İdenlik avlat mı? Hartlar. İyisini darı mı? Azamat. Bir kavga dali. Tanıslık itenli. Bik yapsı, bik heyle. Sizden mi? Baba sakamdan heybet girer. Baba sakamdan heybet girer turahanız mı? Avmı yenge. Dahi. Yıka. Yalkana tırgıttınız mı sandalga? Bikşen bikşidir. Yalkanlar şurdu kayır. Yana ne? Tokar mısın be? Kalmali su yalkana tırıp tırık. Ondan mühim öyle işler var. Bik yakşı, birge bulsun. Kengeçte. Hayırlı gelin kilgem konaklarım şer oldu kilip kengeşke tokan bulsun. Hinde kengeş girişirge balışta. Kengeçte şerdili gülüşke. Bana bu kulaklar kilgen yaxşı bulup doğalaşıp kaytıp gidirge. Varındaşlık yahap bata kılıp doğalaşıp kaytıp gidirge min bir hüseyin kalmaydı. Lakin sahil bilen gelinin bu yumuşka ıngaylaşıp cevap vereler. Baş kuşula turgan balışka kul yalgandı layık vereler.
Ишрак түгел. Әйтер һүҙен әсәм дөрөҫ әйтте. Үҙ теләген яҡты белдерер. Йөрри шунда эште бүлдереп. Ул кешенән оят булыр тип ҡурҡам. Ағайын һүҙен ташлағас. Ярай инде. Барындашлык булһа. Yanlış булһа. Һүҙем бөттө. Инде туҡтайым. Ҡайната булып, Юлдыҡайға Илбикәнең һүҙен хуплайым. Хәйерле бул. Былай изгеш булғас, ана болып, битті һәйбәт. Мына шулай қылып, хайырлы болып, изгеш булғас. Изгеш болып, қыралашқас, биләшеу керек. Қалым, мал ядында. Қалым, малды. Ана, Tahir һүҙе алһын. Ул эшкә минең ҡатнашым юҡ. Әйе, менә Таһир ҡоҙа алһын. Билме? Әйе, Ҡарындашты, алға һатыу юҡ, ҡоҙалар. Ҡалым алды һеҙгә. Әҙ һалам. Өс баш йылҡы менән, өс баш ҡуй, ҡушып, өйрө менән бейә. Biz rıza bu. Hiç karışmaysa. Alın maldı, kabul edemez. Юлдыҡайҙа менән Юлдыҡайҙың никах туйын йығылан Балаларҙа, бәй булараҡ. Туҡтап торағыҙ әле. Мин дә һүҙ алам. Төп ҡоҙаның үҙе булараҡ. Өҫтәп тағы бер аҙ ҡалым алам. Эйе, ҡоҙалашыу йолаһы буйынса биререгеҙ. Һырға һабағын, аҡ шулҡары менән Юлдыҡайҙы. Кир толпарын, йән ярағын, Üç baş yılkınlar, üç baş koydu bire. Ödem yok. Lakin indi, ırgağa bağ ettim. Toplar kendi, akşam karda birir uyum yok. Beyim, sen her bir һабағына шоңҡар менән толпар һорама. Әйе. Айрым ҡушып йылҡың һаяғына берәр айғыр бирәйем. Әйе. Нисә? Сағыштырма, менің толпар шоқыратқа, менің қыдымынан артық естәк яқ түгел. Ауыр yerге бейім. Сен харсыза қалма. Толпар шыңқар бермейім. Көңіліңе сен хар ауыр алма. Бұл күнге мәңгі күнмей. Саудалашып бәхәсәш ойя. Юк, хейіп, құда тейіп тұрғанда. Юк, толпарнан шоқар еге. Қиммәттен ей, туғалашып кешін болғанда. Мұн дәрәжәмді бәлкі алты мені. Ембек менің қырды алаға. Я. İdrek rıza bul. Yubihe aramırda beyminen kula diyen dur şöhretten durup alalım.
Kipkirge hagirde Tüdeytirlik yayıp kalmadı. Yolsu bulup girgen iş buldular. Meni katın balam aldanı. Kadirinde Tüdeytirlik yayıp kalmadı. Tüdeytirlik min meşteyim. Ağlan oğlum. Ağlan bir sen bana. Hani bir kıl konuda kurur. Ne de ben Allah'ım gülür hele. Kaygan birine gireyim. Kaygan bir de yaha sakırıp alıp ona ki yavru sarahım buraya. Ağa, ütken ütte hirevu fayda yok taşlayı. Gidire, kola bulu güne kuri. Doyuğun beymine huy başlayı. Beyi. Şuna karayın. Bunda kaygan yalsa durun. Adahla kaldı. Kapaşa iki arafı. Bunun yüzünden istemem mürüvvetten. Birihle kurekli. Beyi. Uy kılına, uylayın yirikli. Tolparı. Oh, Tolparı dinle. Tolparı. Olga. Gelişmek olay olmaz.
Nega bilmoqchi bo'laman? Bunaqaya uyda muziqarli. Muntaygan qayıp bide adirqib. Hayır, peki qadağım sabırlar arasas külün. Qayda benim komgan, kelin qayda benim namamlı. Ey Xudoyim. Ey. Oşu bola ega, betekeli evde bakmayın. Hayvan! Haydar inle bağıl kireme, yetlerine. Haydi! Qanaqa? Yana ko'rdim. Qashaq yaptarga his berma. Urlab olib bitam. Vaqtimni beraman dedim. Adirlarga qildi turma. Ye, hatırla. Haliga xo'sh, menga. Adirlarga qildi turma. Turma, adirlarga. Asvat. 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 Gelelim bunda. Yakınırak. Güleşeyle nasırarak. Beyim. Nime? İlmen dilehimde. Şamsılar bu. Hayırlıdan dönen. Kelek bala. Ay! Emirler. Kılma yapka bilirge. Eşte olmahan. O yapkı bilirge. Görürüz. İşte olmahan o yapkı bilirge. Çılır beyim. Allah'ım bana cevap verin. Edirler kıldı tuyga. Edirler kıldı tuyga. Kıldı tuyga. Altımda mengen kuk dolup varım, ayakları tayıp hüründü. Kuk dolup varga karap uyap durgam, ecel günem yakın göründü. Tolparday havalam atta balır, atta hakınlıklar, tot dinede, Tengri hakkı digen ir hakkında, teyyevimde yakışı, köt dinede. Atanamda küttüm, hürmet ettim, yaş başıma dua alamadım. Ayağılar ettin, mala attım, zinhar etme bile bağlamadım. Balam, tınla atam hüder, tınla balakayım. Kaynım! Nime? Duyularına yaraştım ikisine
gitti. Hey!
düşürme. Dertli yigit yaman hütten korka. Heygellemeyin de koşula. Haydi bu olmaz. Yaşını git. Yaşını git bırak bak. Gide gide gide. Hayda ulan. Hayda yıldı kayın. Yayıldı kaya. Hayda kızım yavap gütemin. Lan yıkla. Kaytarmağına gelin kaydı bil. Dünyamda urtep gitemin. Hadi beyim deyildiniz. Urte. Hakim ol bir kadın yinin kulda. Yinin kulda kadir kılısta. Tik unutma nedir ekleninde. Kız balamda kulga algası. Bizni öldürüden hırkaninde fayda. Bizden kalır hırka yok kalya. Müdürrem değildi. Bizim kalmaz. Yarlıka yok eddi ömürge. Tukta kaynan. Tuktattırma beyim. Tuktattırma. Kuzum hızga eğitip gidiyor bulur vuruldu. Tukkanmaysı vakti. Bu şatırlar bana vuruldu. İşte o bak Kuzum yine. şahit. Kuzum şahit duygun. Anne kayna alan teyir. Beylik hem bayrılık bağada eğitti. Bana şu kalkma. Ay su vakka. Soğukka. Dörüt mü bak? Kaç şeytan. Tayduna kuzum de kurma. Hayır yok. Yugi ha. Atay. Kızım. Bala kayın benim. Zinhar. Kafu itmini zinhar. Kadir nimetip eytenden nimetip erlehemde hakkın var. Hakkın var. Erlerge yıldı kay. Aramırda. Zinhar minanla. Bir bırakan şonkar menen toplar. Bizim ırrıvdanı ırrıv kutu. Zinhar, gayitleme. Kungilin kula avranma. Min kartal yığın. Öz balamdı vaxtine ügüdüm ayak saldım. Azaplanma, unutulma mıydı onu? Gafu etmeni zinhar kızım. Kızım. Katır. Gelin ulan. Eytir. Özüm şul hilge. Sen yolda kayga birem. Hani kaydı. Kuballasın olan hulam. Öde.
яраткан тамашасылар, хаумыгып салаватлылар. Здравствуйте, наши дорогие, любимые зрители, наши уважаемые гости. Я попрошу вас еще ненадолго задержаться. Да, конечно же, я с удовольствием приглашаю на эту сцену автора инсценировки Гульсак Давлетбаевна Саламатова. Прошу любить и жаловать режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева Рустам Милятович Хакимов. Ну, я надеюсь, что премию имени Салавата Юлаева он обязательно получит, извините, оговорочка, республиканской молодежной премии имени Шейхзады Бабича. Также эту красоту для вас создавала художник-сценограф Рустам Баймухаметов. Также над спектаклем работала художник по костюмам. Вся эта красота принадлежит ей, Салима Усманова. У нас еще сегодня по свету работал художник Айдар Юсупов. Он, к сожалению, наверное, еще не спустился. Но я с удовольствием вам представляю композитора. К сожалению, он сегодня не приехал. Юлай Усенбаев, заслуженный деятель искусств нашей республики. Ну и, конечно же, самый обаятельный хореограф-постановщик, наша любимая Сулпан Апай Аскарова, заслуженная артистка Республики Башкортостан. Дорогие друзья, сегодня у нас в зале наши гости присутствуют. Я с удовольствием хочу вам представить всем вам уже знакомого человека, который в свои годы работал в нашем театре главным режиссером. В нашем репертуаре до сих пор идут с успехом его спектакли, такие как «Конец игры», «Game Over», «Осторожно, сваха», «Эх, уфимские девчата». Сейчас он уже у нас в Министерстве культуры, начальник отдела профессионального искусства, образования и творческих проектов Зинур Фаритович Сулейманов. За то, что вы всегда находите время, также сегодня к нам присоединился председатель исполкома Всемирного Курултая Башкир города Салават Юлтимиров Азат Шарипович. Ну а сейчас я хочу предоставить слово Гульсак Давлетбаевне Саламатовой, автору инсценировки. Ей есть что сказать про это произведение. Рахмет. Салават қалаһы халқы, хәйрле көн тамашасылар, хәйрле көн артистлар, һеҙҙе яңы премьера менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Пьеса тураһында бер-ике генә һүҙ әйтеп китәм. Был әҫәр бик боронғо, ул тәүге тапҡыр Башҡорт Дәүләт Академия драма театрында, ул ваҡытта Башҡортостан дәүләт театры дип атала ул. Шуның 2 труппаһы була. Башҡорт күсмә труппаһында 1924 йылда ҡуйылған була. Һәм 24 йылда бынан бер быуат элек бөтөн Башҡортостанды урап сыҡҡан билдәле әҫәр була ул Никай менән Юлдыҡай шиғри драма. Был Башҡорт драматургияһында тәүге һәм ҡыҙғанысҡа ҡаршы һуңғы шиғри драма булып ҡала. Артабан ул ошо драма башлап Башҡорт театрын Мәскәүгә алып бара, гастролдарға. Мәскәү тамашасыһы шул тиклем шаҡ яратып ҡала. Мәтов опера яҙырға тәғәйенләй. Әммә ҡыҙғанысҡа ҡаршы ул эшен адағына тиклем еткерә алмай. Һәм һуңғы тапҡыр ул 1935 йылда ҡуйыла. 36 йылда драманың авторы Хабибулла Ғабитов, ул шағир, фольклорсы, галим һәм Башҡортостан Республикаһын төҙөшкән дәүләт эшмәкәрҙәренең береһе. 36 йылда уға ғайып тағыла һәм ул халыҡ дошманы булараҡ һөргөнгә оҙатыла. Күп тә үтмәй 37 йылда ул атып үлтерелә. Һәм бына 36 йылда ул репертуардан был әҫәр төшөп ҡала. 36 йылдан һуң күп йылдар үткәс 2022 йылда ул ҡабат Салауат Башҡорт дәүләт драма театры сәхнәһенә ҡайтты. Был премьера өсөн
театрга ду рәхмәт, театр җитәкчелегенә ду рәхмәт, артистлар һезгә ду рәхмәт, тамашачылар һезгә ду рәхмәт. Һәм ошо хезмәт киң билдәле, күренекле заманы өчен зур эшләр эшләгән һәм безнең республикабызның нигезен корышкан Бөек Хәбибулла Габитовка рухи һәйкәл булып тора. Уның иманына кабаттан уның рухын яңгырту булып тора һәм бугай рухы шаптыр дигән ышаныс туа. Рәхмәт. Рәхмәт Гөлсәкбаевна. Шунлап та бу спектакль безнең театрыбызның репертуарын озак еллар биләп торыр дип ышанабыз. Һәм хәзер инде мин сәхтәгә Азат Шәриф Шәйдә сакырам. Рәхим итегез. Ни өчен дигәндә, чөнки бүген без безнең постановщикларны бүләкләйбез шундай хаттар белән. Азат Шәрифович, үзегезгә бирәм. Һаумы театр, һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар, театр коллективы, хәерле кич. Бүген ошо премьерный спектакль белән безнең театр үзенең 90-нчы юбилей мизгелен дәвам итә. Шуңа без бик рәхәтләнеп куанабыз. Мин бүтән дөнья башкортлар корылтайы исеменнән, Салават калаһы башкортлары исеменнән театрга ошо юбилей мизгелдә яңа спектакльләр теләйем, яңа бөек яңа проекттар, яңа уңышлы, файдалы гастрольләр теләйем. Бер тамашачылар, алкышларыбызны йәлләмәй, рәхәтләнеп, ошо театрдан спектакльләрен карарга, Алла бирһә шулай торга булган иде. Гафу итегез. Но тем не менее, мына әйткегә килә инде. Мына мин безнең халкыбызның телен, рухын, тарихын хаклауга театр коллективы зур өлеш индерә. Театр безнең таяныс булып тора ошо эштә, шуга аларга бик зур рәхмәтемне теләйем. Я хочу пожелать коллективу театра. Я совершенно согласен, что здесь, наверное, спектакль дублировать италяры инде. И речи наши тоже, наверное, надо говорить, потому что рус земляклар тоже театрга йөриләр, там күбрәк йөргәннәр. Хәзер по поручению Всемирного Курултая Башкир от имени наших руководителей хотел бы вручить благодарственные письма. Рахмат һезгә. Бергә булайык, бердәм булайык. Рәхмәт хаты. Башкорт милли хәрәкәтенең күренекле эшмәкәре, шагыйрь, телсе, фольклорсы Хәбибулла Габитовтың Аньякай һәм Юлдыкай әсәрен сәхнәләштерүдә әүдем катнашканы, башкорт халкы тарихын, мәдәниятен, телен һаклауга һәм өйрәнүгә зур өлеш индергәне өчен рәхмәт хаты белән бүләкләнә Рөстәм Милләт улы Хәкимов. Шундай ук хат белән бүләкләйләр Гөлсәснәк Дәүләтбай кызы Саламатова. Сулпан Раил кызы Аскарова. Рөстәм Рәвит улы Баймөхәмәтов. Сәлимә Марат кызы Усманова. Айдар Вәкил улы Юсупов. Айдар төшеп киттеме юкмы безнең эргәгә? Юк, Айдар безнең бүген сәхнәгә сыпатка булды. Рәхмәт, Азат Шәрифович.
Алкышта кызлар мен сәскәләр белән көтәләр айда. Шулай итеп, кадерле яраткан тамашачыларыбыз, был спектакль һеҙгә оҡшанымы? Оҡшаған. Тағы бер тапҡыр беҙҙең артисттарыбыҙҙы, эшләгән постановщиктарҙы һеҙҙең йылы алҡыштарға күмәйек әйҙәгеҙ.